Guys, mayong buntag sa inyong tanan. Di ana punta diri sa bukid nato kay magpadayon ta sa atong pagtrabaho sa paglampas sa atong mga tanom na saging og mga lubi. Kay kini mga adlaw guys, mo na pud ni ang atong time na magtanom na pud ta og kanang saging kay mo naman ni atong trabaho guys, adlaw-adlaw magsilampas para makatanom na pud ta og saging. Karong adlaw guys, ang akong itanom na saging 5 ka punuan kay sa usa ka adlaw hindi man ang atong kinahanglan itanom paglampas sa una ta karon buntaga pagkahapon manguha na po dayon ta og kanang tanom uman makatanom na dayon ta sa atong gilampasan kay kung atong tib-on guys og hinlo duha ka adlaw tag hinlo uman magtanom ta murag didto ko malangan sa kanang paglukat bitaw sa atong mga similya kay gahi gayud kaayo guys lukaton ang mga saha sa atong saging mo nang sa usa ka adlaw makatanom lamang ta og 5 maglampas ta human makatanom tag 5 ka puno ana saging okay na ug dili ta muundang kung dili nato mahuman ning atong gitrabaho din niya guys na magtanom og saging kay para malukop na nato ni og tanom og saging maglampas maghinlo magtanom mo na atong trabaho. Maayo galing guys kay karong hapon mindag-om oh. Wala na init. Okay, nahuman na ta karon sa atong paglampas. Ang oras nato karon 2:00 sa hapon. Magkuha na pud ta og saging na similya para magtanom na ta. O diyan na ta diri sa atong kuhaanan og similya guys sa saging. Nag-ilist ko kay bisag mamansahan ta sa saging guys. Gamay ni. Ito na lang kuhaon ning gagmay guys. Mayon na ning gagmay kay dali ra kuhaon. Tara guys. Diara guys ang atong nakuha karon na similya. Nindot ning ani ra kagagmay kay madali ra nato pagbitbit o 5 ni kabuok. Magtanom na ta guys.
Okay guys, nakatanom na ta sa atong saging 5 kapunuan ng atong natanom karon. Sa usa ka adlaw naghinlo ta human nang hatag similya ug nakatanom na ta. Nindot ng gagmay kay mabitbit ra nato dayon. Mandali ra pud atong pagtanom kaysa katong dagko ug at ang atong pagdala. Kanindot lamang sa ako guys kay ang akong mga silingan na ay makuhaan og similya na saging bisan og bugto ko na maulian raman nato na diriha kay ato man tambalan pagabot sa mamunga na sila kung naay mga bugto. Mao ni ang trabaho sa isip isa ka mag-uuma. Kung giganahan mo ayaw kalimti mag-like, comment and subscribe. God bless.